سلااوەڕێز بینەرێت هێژا بابەتێن تێرۆڕا سیاسیت بەردەوامن vê carê em dê behsê hindek kesakeyin ku pêşbergên partî bûn, kesên mixlos bûn, Kurd bûn, Kurdperwer bûn. Lê partî gelek cara ev kesên mixlos û Kurdperwer bi wan bine rêgir û nevên nav rêzet wada bimînin xwe jê xilas dikin. Êkî ji wan kesa ku kesahatiyekê berniyasiyê dûskiya ye, navê wî Emîn Ehmed Usmanî ye. Emîn Ehmed Usmanî yê gundê Usmana sala 1937 jî dayîk bûye, bejdar bûye şûreşê da serdemê Mela Mustafay, herwesa rolekê baş hebiye li wê deverê. Lê keseke hemî wexta baca hindê daye ku xidan helwêz bûye, xidan bîr û bawerê cuda bûye, neheqî qebîl nekiriye. Kurdatî çavê wî da tiştekê gelekî pîrûz bûye û tiştê xelet qebîl nekiriye. Carekê caret bêjte Mesûd Barzanî me ku her axa û serok eşîra înîke hakim li ser me nav pêşmergeyê da, hemû axayet me li menteqeyê de xwe şîgehîne axayet xwe. Yani tiştê neheqî qebîl nekiriye. Carekê cara jî salet 75 Eshed Xoşewî û ew Îsê Siwar li menteqê bûn, reşekê Mela Mustafa wî li menteqê, hindekê Barzanî têne gundê wan û kiçek divê ciwan bînin, divên bi xwe bixwazin bibin. Teman helbet Barzanî kiçaş hemî eşîreta tînin. Bes nadane çi eşîreta. Nadane çi eşîreta. Her kiçeka cal gundekî bibînin dê xwazin û dê bixwebin, bes ew xwe çi kiçet xwe nadane kesekê. Vêre carekê cara dû kiç li gundê wan ez bar dikim gundê wan bûye, dixwastin bixwazin û bixwe yanî wek zewac bi şêwazeke resmî û yê fermî. Emîn Usmanî gotî nexêr, em qebîl nakin. Hîn jî dû kiçet Barzanî bidine dû cihêlê di gundî, tiştî gihîn şên dû kiçet gundî jî em jî dê deyne wan. Wek pêguhur. Yani twê demê jî qet tiştê wisa qebîl nekiriye ku xwe kêm danîtin. Dîtina wî bo şûreşê bo kurdatiyê geleka cuda bû ji hizb û bîrê partî yê esasî. Lama de bînin cihê xwe hemî wexta bo wan bûye astengek nav partî da û neviyaye. Sala 1975 piştî Ajbetalê wekî piraniya xelkê rîştiyexwarê ew jî mayildihûkê û mijîlî kar û jiyana xwe bûye piştî 75 salê 85 dûbare diçite çiyay û peywendiyê pêşmergeyê diket û tiştevêrê Mesûd Barzanî gazîwî diketin û rêzeka taybetî bû datîtin û ew jî têt bîte partî û bejdarî gelek şer û çalakiyat bîtin li menteqê û rolekê baş bînîtin nav xelkê xwe û gundê xwe da. Bînîtin nav pêşmergeyê de heta sala 1988 wî demî em fal çêr bîtin. Em fal çêr bîtin û çine kempa Mêrdînê li Kurdistana Bakur yan jî li Tirkî. Sala 1991 vedgerîte ve, sala 1991 dema vedgerine ve cihê xwe nav pêşmergeyê da dibînin û nav Leqayek da dibînin û nav xelkê menteqa xwe da dibînîtin û dest bi kar û xebatê xwe diketin. Et nav gundiyê wan û nav ew gundê dewroberê wan û nav dûskiya da pêgehekê cemawîniyê baş hebiye, kesekên gelekên baş dewroberê dikûmin û nav rêzet Partî Demokratîk Kurdistan xebata xwe diketin, lê kesek bûye razgû bû. Tiştê biçîk qebîl nekirin, tiştê kirêt qebîl nekirin. Eva sîfeteka geleka giring gel dev Emîn Usmanî hebû. Nûmuneyekê ez ê biha bêjim sala 1992 malê wan nêzîkî mala Fazilê Jindiz dibin. Fazilê Jindiz. Wêrê ew dawetekê dikin, ew Usmanî gundê wan dawetekê dikin, nav dawetê da êk duwek teqekê dikin. Fazil Jindiz heresê xwe fered kir nav dawetê dibêjne herin ew kesê talqeha bêtin û remî kirîn bigirin û bînin vêre. Çine wêrê ev jî hemî partî ne û hemî çekdarin, hemî ew qebîl nakin bîte cira wan. Emîn Usmanî dibêje ka ew ê Fazilî vere kirîn bigirin, çekkin û bigirin û bîne dev min. Hemiya digirin ew sê kes bûn, sê bûn çar bûn, girin û çekkin. Belê keyên virekîne dibêje Fazil Mîranî. Vê de cemaet xwe diherin ben
دست گریدای بند تسلیمی فاضلی بکن و بجنه ام خصوصا خوب صناعی تسلیمی کسی ناکن ام جوا کتاب پارتی نام جوا کتاب خباتا کری و ام جی ام تشتكي بتنين يعني أبا هالويستا كيوية جابرنا وقد يعني تنازل تيماتي بو يدين الدانا اف كسا قالك يا خدان هالويس بو انا قام بلا خدينا هالويس توي هالويس توي قالت بنو سربان هالويستاجي برپرسیت مزن کربک مزن آجیب تایبتی فاضل میرانی يعني او حرست فاضل بقريت وفريكاتافا واما يهانك بو فاضل جندس جارك جارة مسعود برزاني تتدهوكي طبعا تتدهوكي اجتماع لقيت كاتن عندهم تلقي كوادرات وقف كسب برنياسة بارتي ايكش واجي امين عثمانية بيجتا اميني وان بيجتا وان كومبينات بيجتن اف ديار داد دزيات ناف خلق كدات شبي تبت دمي تو خلق دزيات كتو خلق اوت كتو والحاصل حتى دي مايك بحث كتن خلق دهوي كهبيه بدزيات بمشيل بي وتبت هين بيتر سربي كاري براوستن امين عثماني تغاد بيت بيجتا مسعود بارزاني خلق بزيا هكا دزيارا كتن ام بو خلقي تشتاكين ام شنجي خلقي زاب كاين كود دزيارا كتن بس تو كرم كمسؤولية خوزاب كجنانة دزن راح بيجتا ام شين خلقي زاب كاين كود دزيارا كتن بس توشي ورا برپرسيت بارتيل دوكي زبط بكا وبقرا دا جنانة دزن قصداوي فاضل ميراني بو فاضل ميراني جي برح مسعودية فريشتي بو مسعود بارزاني فيرا قلق تكشيت او فاضل وقلق بو انا خوش بو كاسك بيت نافهمية دا بس حبا دبكت مسعودي الظالي بحسي فاضلية وفاضلي الظالي بحسي ويا الفيرات بتاخ نقطكا قلقا قرنك و مسعود بارزاني وفاضل ميراني سرب في مروفي براوستن و کار بکن و سانه هلن هر واسه جاره که دا کمبینه که دیده یا مسعود بارزاني گل کادر و برپرسیت خوید دهو که امین عثمانی جیتی دا ای بجداره مسعود بارزاني دوباره بجیتن تبت ام خوزيلة ترك بخينو تبت ام قالك يعني قالك تشتاط كتن نصيحتات كاتو كاروبار حزبي امير عثماني رابط بيجت بار بك بيجت جناب سروكي هنا ام نت ريفا بريا في ملتنا ام نظام في ملتي بريفا بين نو بنهين نو بتتو بيجت ام وقت بارتي ام نشي في ملتي بريفا بين باشترى ام ريفا برنا في ملتي بدينا كسن بسبور كسر زانا كسر ویشوری زانن ام اشتیای هاتین ام نزانیم ملتی برای بین ام در سحکر هندکت پسپور ناف خلقی دا پیدا که این دا وی ملتی برای بین برای بین یا وی ملتی دیاره چه نزانیم ویرا جی دوباره مسعود بارزاني قالك به عاجز بيت و تكشيت و بدلوينينا هل بت بلي تيرور كنا امين عثمان بچار هيوا نيچيروان كومبينه که هر واسه پارتی دوکت کتن و لقیت کتن و ایک شواجی امین عثمانه نيچيروان گاز داد کتن بجیتن ام نشین دا خازت خلقی جیب جیب کن امکانات اتمایت مادی گلک سنور داینه و ام نشین هر تشتی خلقی دا خاص بکر ام جیب جیب کن ما پارانین دارایا ما که ما و حدا دیمایی که امین عثمانی برای دوباره راد بیتوت بجیده کاک نيچير او دو طن دينار اوت حيوانات بنا سرارج دهوكي نبن ما تشكيشت ماضي نابن ودخل كما ابجانيه تاخدان كنه انا خدا في قلتني دوباره البرانه جي قال بتك شيت وخالت امين عثمان الدف نيشيري والدف مسعودي دف فاضلي زیادت بن کو حتی ویرا بس نيچيل ویرات بیجده راستن بلکه اوی مروی غدرک آله هاتیا کنه آن چپلب نکتیا آن پارک نینه آن یود کتا دام تشتکی بدینه قادر قاچاقی تکلیف کت و بیجنه هرن پنزی خانه که بدنه پنزخانه که بدنه بلکی بیدن دوید الویرا امین عثمان قبول ناکت و رفض کت بیجته نه پنزخانه ها مدوید
ونهنده البيرات قهنا بقناعتي طيبتي فاضل ميراني القلني تشيل القل مسعودي بجني أفكا براياتي بتنميت أول چند عرض رابو وتحدى متكت وهلوستت وي برانبر بارتي نت جوانن وبو سعيدا ما بو هيبتا مالا بارزان نا باشه اندامه که ما بیکاری بکد الویرا پلانه که بود داتنن بو کشتناوی پلانه کشتناوی چیه اوان کف نخینداریه که هی کف نخینداریه که هی بجنه باشترین چاره اوایه ام بکشین و توی دمیدان دم کشنه دا ام پاراستنه خلقی خواه هان دیره نفادا و بجینه کو خیندار تا افشولا کری و هان دین ات ساعتا کشنه دا کو او هرش کنه خیندارت خو دیره ام ده شبهش دا خو بین و یا دوی دشین امین عثمان جی کشین البته امین عثمان ناف مالا خدا ناف خلقی خدا گل جارا گله و گازدش پارتیت کرن و تشا همه وقتا گل مثلا به دجمناتی و هی صافی کت و اوید برانبری وی که دجمناتا بینه شوان ضعیفتر بینه نشوی نشی جارا واجب کشن برکو همه گل پارتی بونو هز و پترابیه نشوی نبکن یعنی اجبر هنده جی هند گنگی نده پیم لی النهي 7900 نهي 7900 البردر مالاوی یا راوسیای بو ایوارک بو برازیلیا که تکسی تید دو کسی تیدا و ایکیشوان سال یکا غداره امین عثمانی تکت و الویره شهید کت الویره کشید وقتی تیدا کشتن پاراستن و او کسات که همی کمده نویره و اکثر پروپاگنده و دعایت هادت کن که اول دجمنت هوای ولا وکیلی او مثلا قینداریه یا وکیلی بريت وی مروت وی تین بجا خالقادش الویره تیتا گوتن پککه او کریه ها خیندارت همانا یعنی گلک اویداد دنه گلک ریکاد بنه دا موضوعی برزکن بريت وی او مروت او تید گهن بجد نه پککه او کشتیه و نه خیندارت ما او کشتیه امزانی که کشتی برکو امین عثمانی جی بره هنگید زانی کو طایبتی فاضل میرانی یا كريا دل خدا ضربة كيل بدت يعني هاد قد فاضل ضربة كيل مدت بس قد نتشت خيالوي دا كو فاضل وي جرأته بكت وي بكوشيت آن زمینه سازه که بود شرکت لف مسعودی نیچیلیوان کو بریارا کشنایی بدن لو ما قد باور ندکر کو دی او هیتا کشتن دا ما دبین نه 7900 نه هیتا کشتن و برایتوی مالباتوی باورش و پروپاگاندانه کن او زانه که کشتی و حتالو که حواله تجاه ولد برز عمده حواله کی یا کسی کی مهوان که اینو که کش مالباتا امین عثمانه